وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: والمستور من بان ستره والمهتوك من بان حتكه أو حتكه. صحيح حتكه. واللي في لهم وفقرني مسألة دو مسألة wonde neɗɗo ko ƴettante ko o feññini kon. So tawi o feññini tawi ko feeñi e makko kon ko neɗɗo moƴƴo, Allah surrimo bonɗi makko ɗin, oɗo en ƴettay wonde ko surra ko wonde ko moƴƴo. Si tawi noon o feññini bone o yaltintinni, haray ko oɗo kone woni wirtiɗo on. Surruɗo boneji mum ɗin o woni surriɗo, wirtuɗo boneji mum ɗin yaltintinni feññini o woni wirtiɗo. ko ɗum woni mana haala makko kan ɗo. O wi wal mastur ko woni suuriɗo surriɗo man bana sitruhu komo surrare munden feeñi, yani feññinɗo sutura. honno woni ɗum ko feññinɗo ɗoftare Allah, feññini kulol Allah, feññini rentare. hay so suuɗi goɗɗum nder to mo suuɗike o waɗoyi ko boni ko, en wiyaka yen jokkutu coken cokonno ɗen, waɗen machine ji détecten, ma imminen espion ɓe ko lando ko honno o jokki nder to. wal mahtuku ko woni wirtiɗo hatku ko ittugo sutura, ittugo rido, ko wonno nde ko suuɗino kon yaltita. ko woni wirtiɗo man bana hatkuhu komo wirtere mum nden feeñi, mana feññinan ɗo yimɓe ɓen e bone. ɗon gasa ko ennano min ɗum ɗo mi waɗi kono na ɗum ɗo mi anni, kono darta o ndaar ɗum ndaare komi miiji kon, on annda si mi woni min ɗum ko honɗum mi gerta. ɗum ɗon ƴettatake fe. ɗum ɗo on wa Sayyidna Umar ɓaawo lontike o inni hey kono yo yimɓe wahayu lanni taƴi arata hannde kadi. ko wahayu on yaltintinta piiji wirniiɗi ɗin. o yiɓayno wahayu ala hannde kadi o ɓee ko feññini kon ko ɗum men nangitirtamo. mo feññini ko moƴƴi min ƴettama ko moƴƴi, mo feññini ko boni min ƴettama ko bonɗo. a feññingol ko boni inna min de komi moƴƴo ka wirni to min annda ko wirni ko. ko ɗum woni mana ka haala ɗo lasili on neɗɗo julɗo ko ya ƴettanma ko yaltitanma ko. sharhu fi laɓɓingol ɗum ɗo waɗa sharhu moƴƴi. waɗɗo sharhu on qaala o maaki qawluhu wal masturu man bana sitruhu wal mahtuku man bana hatkuhu aw hitkuhu. al aslu fi l muslimi, lasli on e julɗo, al adalatu ko numdal, wal khayru e moƴƴere, ko ɗum lasli on. ɗum ɗo woni madhabul jumhur. lasli on julɗo on fuɗɗagol ma yiigol mo ko yawi o ko julɗo ko neɗɗo moƴƴo, ko numɗuɗo, o ko feewɗo. si tawi noon goɗɗo ngo yalto inna mi ngalɗi, julɗo waɗa ɗum. Abu Hanifa lundiɓe o inni al aslu fi l muslimi al fisku hatta tasbuta adalatuhu. o wi lasli julɗo on ko bonɗo, fotti moti min watta ila ko julɓe watta ila e makko nan.
to ndaaru ko juulta ko watta yiila haa noon huwondiral mon ngal tabintinno e wonde jaka o ko julɗo feewuɗo moƴƴuɗo ƴe anndiɗa hutinooɓe kono hey allahu akbar ɓe ade wariiri sifa maɓɓe taɓa ɓeeɗo wonɓe wiide lasili julɗo on ko nunɗal ko peewal ko julɓe lawɓe ɓen ngoyi ko julɓe law ɓenna yulɓe ɓen julɗo jooni ko ƴettugol madhab abi hanifa huwa aslam ko ɗon kisal ngal woni o fottuɗa wo taw mo annda hara ɗa hutiima ko yo taw ya ardi hutaare nden tawa ko huwondiral mon ngal bonnitoyta ɗum hay so a yaltintinaali mo wonde ɗa hutiima kono ka ɓernde ma ƴettu wonde o ko jam fotoɗo o ko jawdi anndi faala o faallan jam faade o piésa ila o waɗa ɗum o waɗa ɗum hay howa udda jolko ko fof huwondiron noon e hoore ɗa renti ha yalta no ka ɓernde ma moodi hari ɗan hutoyo kono jaka allahu akbar batti o anndanallan komi miijannoomo kollaw ɗo a heɓay jang a yawata wiide yi kaari alaji kaari gelimi kon ustadu kaari waɗimi kon docteur kaari ko huumi kon ko hundu ko wowlata mi suusta walanno hay gooto so a fotti tun o fottuɗa a hoolike mo ha a neɓay wiide la hawla wala quwwata illa billah o wi ɗo ko ɗum ɗo o wi wala tusibu bihi dhanna wota bonnu jikke ma e julɗo on sikkama sikkeji bonɗi lihada qala jalla wa ala ko ɗum wasi allah tedduɗo towɗo ngo wi ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min aldhanni inna ba'da aldhanni ism hey kono yo julɓe woɗɗite ko heewi kon e sikkeji sabuna yoga e sikkeji ko bakkato sikkugol on tigi sikkeji bonɗi tawanongo wonda e muɗum wonna sikkugol ngol tun ko waggol action e hoore o sikke ɗon sabuna sikkugol tun ka ɓernde ɗum watta ɗum nangitirtake few ko neɗɗo miijoto kon ɗo o wadde ma o wowlude o nangitirtake ɗo sikke wiya ɗon ko mahugol konnguɗe e hoore o sikke ma mahugol kuuɗe e hoore on sikke bakkatu yaltoyey yaha on tiwine he jaga naɗaɗen sikkir noon awon accanana hakke wa qala annabiyu sallllahu alih wa sallam iyakum wadhanna nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maki mi rentini on sikke iyakum mi rentini on wadhanna e sikkitagol fa inna dhanna anndu sikkitagol ngol tun akdabul hadith ko ɗum ɗo ɓuri bonde ɓuri fenude e yewtere fof ko miɗo tanƴini sikki ha no wayita no nandi min do miɗo tanƴini o wi fala tadunnu bi muslimin illa hayran wota sikku julɗo wo julɗo sina moƴƴere ma lam yadhar alayhi khilafu dhalika ko ɗo noon feeñaali e makko kanko julɗon ko lundi ɗum si feeñi ko lundi moƴƴere nden a waray ko yaltintindi kon ko ɗum noon harani kadi na sikki hannde kadi fa ida athabta lahu ala khata'in si tawi a yalti a feggike ma a yaltiti a hoccanimo faljere mana a yiitanimo faljere a yiitanimo ellahu fa alayka bisatri arano fayma surrugol ɗum wirna ɗum e hara yaltintinnaali bibliyal ɗum sabu on ɗum sabu laɗo sallllahu alih wa sallam o maaki man satara muslima mo surri julɗo e ella mo o wondi kono na ella bonnanayɗo yimɓe luttuɓe ko ella hattuɗo e makko oɗo waɗɗo ɗum satarahu llahu allah surraymo fi dunia wal akhira ka adna o kal akhara o annda ella goɗɗo boneji ko woni e wadde boneji haaɗoji e makko taw ko bakka to beru makko fanka ɗon haras a wowlaali pibriyali no moƴƴi
noddamo antun kanko tun haalanamo en da waɗa hunde kaari maɗa wola hunde kaari maɗa wonde o jikku ɗo rento accu ɗum ɗo moƴƴanama ko nayandagol koye pengo ɗaɓɓutude ha si Allah walli ɗum hawrodiri e falje ɗon makko wala o daro wassay ko kanŋe o hocci wasi ko jamarre o hocci hara mo welti himo jala himo en he ustas hoy e reɓe buumiɓe ɓewaɓe ni koye karama ko hoy koye hunde kaari hoy anda ko kaari waɗi kisan ka Facebook wengoyɗo to noon ko Allah noon ko heewi kon tuma waɗɗa ɗum wo Allah no habbima ñande go an kadi goɗɗo waɗoyta ɗum ñamane de heewa luttude lakin kono ma an nasihati wonde laaɓangol mo reedi tastur alayhi surramo wala tafdahu wota wirtumo qala taala Allah to on wi إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dengan di odo ayat ko suratul nur o woni ko aya ara ko kanko homboyde ayeje felɓe julɓe ɓen tentini tukkunoɓe nene men Aisha ɓen e fankunoɓe ɗon tugini ɓenen ɗo men ala e wolde men ala ɗum nande kono noon no nandi ɗeɗo oɗo aya wi tabiti wonde ɓenɓe no yiɗi yo bone on saakito hakkunde yimɓe gomɗinɓe ɓen ira tun yo inde julɓe ɓen yo bonu sago muɗum kala mo yii neɗɗo yaakitoraɗo ko yonno heɓu ella ha on ɗon kadi yimɓe fof ɗo ka pottito ɗum tawa ko ɗum kañum welata ɗum ka yimɓe wirti welata ɗum ko ka ayibaji yimɓe yaltiti ko yimɓe yana tun sikka kañum ɓanti ko tuma yimɓe ɓen fof yana anda si yimɓe fof yani an kada yana ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeɗo lahum no wodami ɓe adabun lette alimu musude fi duniya gila ka adna wal akhirati haka lakhira wallahu Allah ya'lamu mo andi wa antum la ta'lamuna onon andade on hottortum piji ko ɓuri hewde kon ko yimɓe ko hottago gan o wonɗo e wadde ko boni ɗo hande no gosa janngo o moƴƴo e ɓurma no gosa yiltodira an moƴƴiɗo hande o janngo wona bonɗo wani ɓe inni la yumanu ala hayyi mana neɗɗo fanni himo wuuri o mayali taho hay hunde hara ko dari ala ko fellita ala lennon ibra bil khawatim sabuna tigi on koko timmira kon koka timmode o landete ko honno waynodira ko conclusion o ɓayno on tigi anda ɓerɗo ɗen koye junngo Allah woni ka kolli Allah woni mo yirtidira wonde tawa oɗo ko moƴƴo wonde tawa o wontoyi bonɗo wonde tawa o ko bonɗo janngo o wonti moƴƴo waɗi ɗon hadis no golla golle yimɓe aljanna ha tawa hakkude makko aljanna heddaki sinaɓeɗo cuɓanma sogonal ko windano ko attano windede kon ɗum ara o waylita o watta golle yimɓe yiite o naata yiite wa aksuhu onon kadi goɗɗo golla golle yimɓe yiite ha tawa heddaki hakkude makko yiite nge sinaɓeɗo cuɓanma sogonal kono tawa ko windano kon attino ko yimɓe aljanna o jeeya o sakkitara o hombira golle makko ɗen golle yimɓe aljanna Allah yaafo ko faljino ko o wanno kon naadamo aljanna ɗum waɗi haray o taw tigi felluko o ƴetta 100% wonde kanko daɗi ɓay fewn ɗon himo feewi himo juulude himo hoorude himo janngude himo hajjude himo renti himo hiwi mo wadde moƴƴereeji mo renti boneeji tawa yimɓe wonɓe wadde boneeji ɓen faljereeji ɓen ɗon o konta ɓen ɗon ka wonde ɓen ɗon ɓe halkike ɓen ɗon ɓe naati yiite ɓen ɗon ɓe perdi wallahu mustaan qala almuallifu rahimahullah walli fii ɗon yo Allah yurmi o maaki kadi fayi wa ida samita arrajula yaqulu fulanu nasibiyun faalam annahu rafidi wa ida samita arrajula yaqulu fulanu mushabbihun aw fulanu yatakallamu bitashbihi فاعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد
فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. ودني أن دو ko yewtuno e ɓaawo kono fayin no ñilkamo ɗo fayin himo yigga ɗi feddeji yaltonoɗi e laawol ngol salafu salih wonno e mum ngol sinki noone e bidi aji wano rafida ɓen ɗum ko shia e jahamiyankoɓe en jangino fi maɓɓe e mu'tazilayankoɓe en jangino fi ɓen no kadi khawarijo en jangino fi maɓɓe e ahlul jabri ma jabriya en jangino fi maɓɓe ahlul qadar ma qadariya ɗum kadi en jangino fi ɓen ɗo yon noon ɓen no woni ko ɓe andirte no woodi mandeji o addane ɗin mandeji ɗo o wi si a nani neɗɗo mana gorko ɗo fandaka wattiɗo tubatu sa nani neɗɗo yagol mo inna fulanu nasibiyun yani annasibi e mustala maɓɓe on kamɓe shi'a ɓe rafida ɓen waman nasaba aliyan al adawata ko dariɗo feññinani ali ngaymu ɓe konti o ene yimɓe sunna ɓen wo e wonu contre ali yani nasibi ko wonɗo contre wonɗo opposant jo ali radiallahu taala anhu ɓay kamɓe ko noon ɓe faamiri ɓe sikka yiɗugol ali ko waɗugol mo allah wiigol o faljata wiigol kanko haani no neleede wiigol ko kanko haani ɗum ɗo e ɗum ɗo nelaaɗo ko ta fayda ko ari ko waɗangol mo publicité waɗangol mo campagne kamɓe sikka ɗum woni yiigol ali na ɗum noon few jooni ene ɓe inna en nawasib yani nasaba ko darnugol nasaba lahu adawa tan ko darnanimo ngaymo woni présentanimo ngaymo sanni goɗɗo ena ɗum andi o nan nawasib sa nantu nan an wola ɗum wo fa alam andu kisan annahu rafidiyu wonde o ko shi'ajo kala mo nanɗan o ɗo ko ɓe ko nawasib ni andu kanko ko contraire muɗum kanko ko shi'ajo ko rafida taban shi'a no jaarino ko ɓe andirte kon feƴƴintinnugol giggol e ali e ɓiɓɓe ali ɓe feƴƴintinna feska ɓe haani wonde ɗon itta ɓe place neɗɗo fayda naɓa ɓe place annabajo bal naɓa ɓe place hay allah bal sengo dow allah tan ɗum jeeyi ko ɓe andirte no jeeyi ko ɓe andirte sattugol ngayngu añugol sahabaɓe luttuɓe ɓen wano aboubacre omar ousmane e sonnaɓe laaɗo ɓen aicha e hafsa haysi yennaali ɓe tawa wowlata fi maɓɓe inna yo allah yurmo ɓe abadan tawa ko ɗaɓɓutugol ellaji maɓɓe ɗum tun ko faljere ko ɓe wanno ko ɗum asata si hawrodire faljere won gotu kum ɓe wanno ƴetta kum ɗum hutta kum pompa kum ha kum fota e fello kakuluma ɗum jeeyi ko andite oɗo ko shi'ajo ni no jeeyi ko ɓe andite fewno ɗo ko añugol arabe fiw tentini arabi saoudite yani ɓe hiɓe yani sindana ɓe huwodirgol e iblisa e firauna e hamana e qaruna edi wiwgol huwodira e yimɓe arabu ɓen tentini saudi jeeyi ko ɓe andirte yiɗugol farisiyankoɓe ɓen yiɗugol iran mawna fi iran khomayni en khamiini en e ruhani en e ko wayta wono ɓen rumusji maɓɓe ɗin ayatuji tawa ko ɓen teddina ko ɓen wolete fi mum ko ɓen wiyete ko ɓen woni julɓe ko ɓen woni darti amérique ko ɓen waɗi ɗum ɗo ko ɓen watti ɗum ɗa sa dartike amérique a dartode e riisi haray mar sali mbete américain no wi allah no woodi riisi noon no wi allah ala jasere no ɗum no jeeyi ko ɓe anditirte
jeeya ko ɓe anditirte ayi a tawi ɓe jogii qur'ana heɓe hunjo hiɓe jannga rafidajo hunjiiɗo qur'ana hara o hunjino so naati rafidiyaaɓe kono sina na ɗum maapi ɗum ko defto e maɓɓe koye walli faa koye fii tun sabotugol sahabaɓe yenna sahabaɓe ɗaɓɓita ayibaji maɓɓe ko koye ɓewde janngude e falsafa ko yani nder ton ko ndaarugol ko honno fenande wontitta goonga ko honno goonga wontitta fenande ko ɗum woni nder ton ɗum woni on falsafa maɓɓe no jeeya ko ɓe andirte no jeeya ko ɓe andirte ka salligagol maɓɓe maskugol teppere nden hara nde tumbaki ay hunde e sifa wona ɗum e tawa juulata e sahaba ɓen few allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sahabi muhammadin no sahaba ala toon few ko heewi kon fof allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ko rusino meɗen wangade e suudu kaaba e woti groupe maɓɓe allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad minne wa sahabi muhammad fof ɓe ndaranmo ala ko bawi wat lampiide ka nder ha kene wangade ali muhammad wa sahabi muhammad radiallahu anhu ajmain fuu sa eggita ɗe ɓe darata meɗon a sikkay ko honno wiyete ko misin wi molananki allah kono ala ko ɓe wawi nam ɗum ɗo o wi en ɗum ɗo sa nani tun goɗɗo wiya ɓeɗo ko nawasib andu ko rafidi wa ida samita arrajula yaqulu fulanum mushabbihum si a nani goɗɗo inna ɓen ko nandinoɓe ɓenno mana nandinoɓe ɓen ko nandinɓe allah e tagore makko nde nandini allah e ko tagi ko ɓe faandi ɗo ko tabintinnanɓe allah sifaji ɓe ɗi tawata ɗin ɗon sifaji kadi yimɓe tagu allah ngun no mari ɗi ɓeyna on nandini allah e ko tagi kon on bonni sa wi allah no mari jungo ɓeyna hada mushabbi allah no mari yeeso hada mushabbi allah no jala mushabbi allah no welto allah no tikka allah no cippo sifa ɗin ɗon sifat ɓeyna ɓay enen hiɗen waɗa ɗum ta en sifor ɗum allah joni noon ko honno ɓe watta ɗi dalilji ardi ka alqur'ana e ka sunna na sa sallam tabintinɗi wonde allah no waɗa ɗum ɓeyne ko yen ɗaɓɓu no firiren ɗi ko goonga goye ari kono na ko feeñi kon faanda ɗon yadullahi fawqa aydihim ɗum ɗon wona faandaka ɗon junngo ko faanda ko doole kala ɗin ɗon sifaji fof koɓe waɗi ta'wil haa yaltoya wonde allah naye siforma e hunde nayemi o wowlay nayemi o wowlata nayemi o nanay nayemi o nanata andude ko imma mo nanama o nanata ka nden andi wi'ede haysi ko enen wi'ede kaari no nana e wi kaari nanata so wonno mo ɓuri wonande mo teddunga gole mo nanaka o yiɓeɗo kadi ko ɗum aw fulanu yatakallamu bitashbih ma wigol kaari no wowla ka nandingol si a nani goɗɗo wiya ɗum fa'alam annahu jahmiyun andu oɗo koye madhabu jahmiya o jeeya wa ida samita arrajula yaqulu takallam bitawhidi si a nani goɗɗo enna hey kori wowlu fi tawhidi o honno ɓe faandi ɗo wowlu fi tawhidi o ko wonde woto tabintinan allah sifaji ɗin few tawi ko yaawi joni allah la yusaf bi annahu yatakallam wala bi annahu basir wala bi annahu yaghdab wa ila akhiri wona tawhidi men on de mo faanɗen ɗo wigol ndewe ɗen fof ko allah tun jeyɗe na ɗum ɗon koɓe faandi washrah li at-tawhida firanan ko woni tawhid o mana ko nafyu sifat faalam haɗa e anndu oɗo annahu khariji mu'taziliyu o jeeyaɗo e fedde yaltuɓe ɓen hawariji en e folliɓe ɓen serindiɓe luncitiɓe
wiyeteɓe mu'tazila ɓe aw yaqulu ma on tigi inna anayi goɗɗo no inna fulanun mujabbirun kaari ko doolowo aw yatakallam bil ijbari ma himo wola fi doolegol aw yatakallam bil adli ma himo wola fi nunɗal fa alam annahu gadariyum andu o ɗo ko yedduɓe koddori e ɓen ko jeeya anni aljabriya ɓeɗo ɓe tabintin koddoriye haa ɓe feƴƴintinni kadi ɓe wi'u neɗɗo on ko fukko e koddoriye Allah woni hay huunde neɗɗo on alaa ko waawi waɗde ɗo yani adlu on ɓe inni haray ko woni nunɗal ngal koto Allah letto hay gooto par ce que ko kanko woni waɗinde yimɓe ɓe mo jeeni ko Allah hoddiri kanko yamirimo yo waɗi si Allah hoddiri yon tigi yaru o jeenu be o jeena ko noon si ko wujjugol mo wujji on noon kadi ko Allah wujjinimo mo yari feere ko Allah yarnimo mo ñaami riba ko Allah ñamminimo mo kala boneji ɗin fof so wonti waɗi ko Allah waɗinimo neɗɗo ma wawata wadde hay hunde wo neɗɗo on no wayi e hakkunde mo e koddori Allah wano fure wallinaɗo yeeso lootoɓe ɓen fure wawata yiltade fure wawata wi'ata tan waɗu ndiyan ɗan ko wulɗam ma tan warruni kono yiltira o ko noon no lootoɓe fure yiltitta fure noon ko noon koddori Allah on woni nge waɗirde waɗa misal on kadi ɓe indi wonno waywa leeɓol gertogal ma leeɓol sonndu akkiti ɗum e weeyo annda ka yarata kaka henndu ɗum faala o naɓirta wo ko noon wawɗen enen e golle men ɗen e koddori Allah mana kamɓe mana haala maɓɓe kan wonde kala ko waɗɗa wona yanangitira haray mana mum kadi si a waɗi ko moƴƴi a fotaka yoɓede ɓayna an waɗi ko Allah waɗi ta Allah waɗini ha gayna kadi o yoɓe ɓay si o waɗinima ko boni kon taw nangitire awa a fotaka kadi yoɓede hay hunde ɗon kadi haray marsal ko ta yettirɗa wonde ɗon ko Allah waɗinma taw nangitire ɗa kadi kanko waɗinma yo yoɓe puisque si tawi tun so o waɗinima ko moƴƴi kon a waɗi ko moƴƴi kon o yoɓete awa so tawi o waɗinima ko boni kon a waɗi ko boni kon kadi mo hanma lettude ɗon haray mi sikki ɗum ɗon haray haqqille jaɓata ɗum haray marsanaɗe hen si tawi ko wonde nge yangade kon fof ɓe joddi Allah mana na ene woni wadde ko Allah woni wadde haray ɗon kadi marsade e qadariyankoɓe ɓe ƴetti opposite ɗo ɓe woniri ngo sengo kamɓe kadi ɓe yeddi koddoriye on few ɓe tabintinna neɗɗo doole wonde ko kanko woni responsable ko watta ko fof ko faala o kadi o waɗa Allah yiɗi o yiɗa o Allah hoddira ko yaata e golle neɗɗo kon Allah koddoriye mum ko honto hatti taggugol ɗipi taggugol neɗɗo on ɗon ko Allah hoddirta taggugol leydi ndin e kammu ngun e nangue e lewru ndun e hendu ɗum e saƴingol ndiyan ɗum fof koddori Allah amma neɗɗo mo immagol o yaha o juula ma o wujja ma o jeena ma o yara ma o yaha Makka ma o janga Qur'an ɗum ɗo Allah ala toon fus ani si Allah hoddira faalaka yo waɗu neɗɗo no faala wadde ko neɗɗo on faala kon ko ɗum watta ɗo ɓeeɗo kadi mana lazim qawlu maɓɓe on ko wonde jaka Allah ko o laami kon ko sengo e nder ko tagi kon ko laami kon ko sengo go o laamaki ordu makko o yaha e nokku goo kono yahata nokku goo ordu makko nge tagorne fof no marsude kono yimɓe ɓen e golleji mum ni ɗum ɗon ko or e doole Allah ɗen or koddori Allah on or contrôle Allah ɗon kadi ko tana si tawi ko ɗon kadi ƴettuɗen e inna ɓay neɗɗo on ko kanko waɗanta hoore makko piiji ɗin fof nande makko Allah haray si neɗɗo on waɗi ko boni
wota Allah nangiri mo so waɗi ko moƴƴi gatta Allah yoɓu parce que wona Allah joga contrôle makko ɗon kadi no boni ɗiɗino madhabuji mo ndaruɗa o wiiɗa sinda oɗo a taway sa yurno ka inne o honɗon ɓuri bonde ɗon wiyete ahlahuma murru o wi falamanna ho gadariyum andu oɗo ko e gadare en ko ɓen o jeeya nde anna hadil asma muhdathatun sabu ɗeɗo inde ɗum ɗo koko sinca wiigol nasibi wiigol mushabbi wi'ugol e takallam bitawhid wiigol jabr e qadar ɗum yimɓe moƴƴuɓe ɓe andano ɗum gurunul mufaddala ɓe wurno ɓe anda ɗum koyen ko ganti yaltiti ka gurul mufaddala kono ne sallah sallam fewndo mum kañum fewndo sahabaɓe hari ɗum andaka o wi ahadathaha ahlul bidai o sinci ɗum ɗo ko yimɓe bidaɓe woɓɓe goo fuɗɗinoɓe ɓen ko annuye moƴƴoɓe fuɗɗorno kono ɓe falji wonde taw no action ji goo tawa ko annuyeji moƴƴi ɗi fokkitirina kono ronka yaade laawol wano nufatu sifat ɓe riwuɓe sifaji ɓen ɓe jooɗi ɓe miiji ɓe inni ha ndaara si tawi en sifori Allah sifaji enen ko marɗen ko ngara en waɗimo tere tere ka haqqille goɗɗo yahoye joni o miijo Allah ko ni wayi ɓe wi joni no kono dandata en ɗum ko dandata en ɗum ko kala aya ma kala hadith wowluɗo fi sifa Allah ko yewi o ɗum ɗo na ɗum fanda portinen fes jama'u bayna sharrayni jama'u bayna التشبيه والتخيل ثم النفي ko wiyata kon joni ɗum ɗo mematake inna ɗum jaka mematake kono ara men ɓe innay e qissaji yettesoɓe ɓe innay wo nde wadere wonde ka lewru wo ko gonoru ndum ndu inna awa ɗum ɗo mematake ndu wi ɗum ɗo tun wo batte tapere may ɗo lutti ka lewru ɗon ani kamɓe ɓe fi hulgol nandingol ngol ɓe nandini haa ɓe gayni ɓe ni he a wata en waɗ ɗum ɗo nani kamɓe noon ɓe waɗi murani noon boni andi neɗɗo ko heewi kon tuma wiɗa he ta ndaar ɗum ɗo o leppitoto ɓay to gin ɓe inni awa haɗa a nandini joni hannde kadi ko ɗo noon ɓe waɗi yo yimɓen image num fi Allah charhu fi laɓɓingol ɗum ɗo karamakojo on waɗɗo charhu on o ɓeydi yanñude o maaki qawluhu konngol oɗo walli fiiɗo fa ida samita arrajula yaqulu fulanu nasibi anna wasibuhum alladina yubghiduna ahla albeyti ɓewi ko wiyete nawasib no woodi nawasibu woɓɓe ɓe tawata hiɓe añuno yimɓe suudunaro sallllahu alayhi wa sallam añunoɓe yimɓe suudunelaɗo ɗum ali e gedal ɓe muɗum e sonnaɓe nelaɗo ɓe no naati ko ahlul beyti e yimɓe jafara koye ahlul beyti ɓe jeeya e yimɓe aqil aalo aqil ɓen ko e ahlul beyti en jeeya e ahlul abbas ɓen ko e yimɓe ahlul beyti en jeeya añinoɓe ɓen ɗo woɓɓe no ƴettannoɓe contre few ɓe wiyete nawas warra wafidu rafidiyankoɓɓen yattahimuna ahla sunnati bi annahum yubghiduna ahla albayt yimɓe rafida ɓe chiyaɓe hiɓe tuuma yimɓe sunna ɓen enen wonde hiɗen tikkani hiɗen añi e yimɓe suudu nelaɗo no sallllahu alih wa sallam wallahi yimɓe suudu nelaɗo ɗum en tikkana ko yimɓe suudu yasda jard mawɗo maɓɓe on iran law rewaynoɓe yiite ɓen ko yimɓe ndun suudu ɗon tikkanne kamɓe chiya ɓen noon ko yimɓe aalu ko ɓenta aalu beyti wona aalu beyti nabii ɓe faandi few ko aalu beyti yasda jard ko ɓen woni ko ɓe faandi kono yimɓe humanpinne ɓen ga ɓe annda ɗum ko politique lugguɗo tarihiyan yahuɗo fi daraba fi amaki jusuri tarih
ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب بيتك كم بهم بسود نلال صلى الله عليه وسلم كبيوني نواصب يعني درنا بنجيمو دو سود نلال صلى الله عليه وسلم الدم رنويني ويفعلم أنه رافضي لأن هذا مذهب الروافض صبرون كون لا والرافض ينكم حتى إنهم هايورين كم جعلوا الصحابة نواصب بوديو صحابة بين قرب دود بين وبين نواصب لأنهم سببوا الشيعة بزعمهم كأجا قلبه وندو بين صحابة يبغضون أهل البيت هبتك كناينو هب أنينو يبسود نلارنو واقتصبوا منهم الخلافة وبجتب لون تنغل بجت يبسود نلارنو لون تنغل جت دون علي أبو بكر جت جون عمر هندي دون كدي ودون وبغو نجيغو عثمان هندي وبا عثمان سي علي هندي بجت سبحان الله هكذا يقولون قبحهم الله كوني بويرة الله بني الله هرسني الله كانني جيس ما بده الله يبكو بحنده يبيدكم جلك أدنى هكذا فالذي يقول إن الصحابة النواصب أنبئوا وند بصحابة به بأنينو يمب سود نلارم أو إن أهل السنة ما وي يمب سنة بين هافين نواصب بأني بسود نلارم هذا دليل على أنه من الروافض عندك دليل كتندينتا وند أودوك شيعة بينو جيب وأهل السنة يمب سنة بين لا يبغضون أهل البيت بيدو تكنا بمنناك يمب سود صلى الله عليه وسلم والله بل أكينهم كان يحبونه يبيد يمب سود نلارم ماكو بين سنة ماكو بين إجلال ماكو بين ويحترمونهم بتبدي بكلي ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم hibereni e beedo ngure nelaado sahaba makko sibbe makko ben al bayt makko yimbe sunna ben no mari manditi wasuye nelaado mo wasi wonde ben ko yobe teddine teddungal ngal neddo hande mum ngal walakin ko no yimbe sunna ben kanyum la yaghluna fihim be feƴƴintinnata e ɓe yimɓe suudnelaaɗo ka giggol gulu wa rawafidi wano feƴƴintinnugol ɓe chiyaɓe noon dey wala yattakhidunahum arbaba min dunillahi yimɓe sunna ɓen ƴettata ɓey ngure nelaaɗon ɓe nden waɗa ɓe allah ɓe reweteɓe ko wona allah dey ɓe wattaɓe ɗum few si tawi ko ɗum woni giggol ngol haara ɗum onon toon ɗum ƴette haaju mum wa ya'taqiduna fihim ala ismata haaɓe fiɓa e maɓɓe wonde ɓen ko reenaaɓe ɓe faljata few yimɓe sunna ɓen watta ɗum kañum kama ya'taqidu shi'atu wano shi'a ɓe fiɓiri noon ala ismata e reenegol hara faljata li aimmatihim wonande almaɓe maɓɓe ɓen sappo e ɗiɗo yusammunahum hiɓe inna ɓe alla immata almasumina woko almami ɓe reenaaɓe ina masum komo faljata few kala ko waɗi koko ɗum tu yimɓe sunna ɓen de nahato ɓe naɓi alu bayten wona noon alu bayten tu ahlu sunna wal jamaa hay gooto e tagaɓe ɓen ɓe wiyata o faljata ko woni faljata o ko allah tu annabaɓe e nulaɓɓe hay kamɓe faljata so kadi ɓe faljay ko woni ɓe tabintinetake ɓe wurtanta itte sikke goɗɗo go ahlu sunna wal jamaa si nelaaɗo feƴƴi eɗen ahlu sunna wal jamaa ala hewtan ɗo en aboubacry kono noon en wiya o faljay few kono allah yaafinoke mo ko faljino ko allah wi yaafike ɓe weltanike ɓe kono hannde kadi ɗaɓɓetentori o wi wala yagluna fihim ɓe feƴƴintinta e ɓee ɗo wono chiya ɓe feƴƴintiniri noon wa innama yunziluna on anndu ko ɓe cippinta ɓe yimɓe suudnelaaɗo manzilatan ko place maɓɓe o ko nokkure maɓɓe nden kaɓe hanndi ɗon yuhibbuna hiɓe yiɗi ɓe sabu honno yiɗiɗen ɓe yimɓe nelaaɗo ɓen yimɓe suudu makko ndu siɓɓe makko ɓen ligarabatihim min rasulillah sallah sallam ko sabu enɗam ko ɓe ɓatti ko nelaaɗo ɓattagol nelaaɗo ɓattolgol enɗam wongol tawa wiyay nelaaɗo bappa ma nelaaɗo wiyay ɗum bappa ma
on tigi wi aynelaaɗo baaba ɗum ɗo ko ɓural ko teddungal molanangal te hiɗen anndi so a yiɗi neɗɗo a yiɗay siɓɓe makko ɓe si tawi goɗɗo no yiɗuma ta siɓɓe ma ɓen fof o faalaka ɓe yo yi bodde o yiyata ɓe ɓeygu ma o faalaka ɓeygu ma few o faalaka nene goto ma o few o faalaka ɓiɓɓe ma ɓen few o faalaka bappiraɓe ma goro ma ngol fof o faalaka ɓe wonduɗa ɓen kadi ɓe ɓurɗa yidde ɓen immode joɗɗe ma ɓen fof o faalaka ɓe ara oɗo ko wiyata mo yiɗuma kon ko samata a wiya moodi gol gilgol ma ɗo min famanali ngol ɗo few idan kono noon mo ɓe no mari ka hattinte yiɗugol goɗɗo ko ya naɓmo ha ka o haani ɗon ara feƴƴintinnaali sa yiɗi ministre ji ɗo ha indimo kanko woni chef de l' état on chef de l' état sino ɗon a waccima inni e ko an woni chef de l' état ko an woni waɗowo ko faala o e leydi ndin ɗo taw chef de l' état ɗon daaraymo de eyo ne c'est bon on va voir décret yaltaki sa joni noon ɓeeɗo kamɓe hiɓe ƴetti ali radiallahu taala anhu hiɓe naɓi mo e riwayaji maɓɓe no holli wonde nulaaɗo tigi on ko ari wo ko golle makko ɗen fof mission makko on ko fi ali subhanallah o wi yimɓe sunna ɓe wa yuhibbunahum hiɓe yiɗi yimɓe ɗo suudnelaaɗo noon li imani sabu ɓen ko gomɗini kon ko ɓe woni julɓe kon ɓe gomɗini fahum yuhibbunahum li amrayni enen yimɓe sunna ɓen e yiɗira yimɓe suudnelaaɗo no sabu piiji ɗiɗi sabu hon ɗum al imanu ko gomɗina ko ɓe gomɗinno ko ɓe woni julɓe wal qarabatu e ko ɓe ɓattila sa sallam kon ka enɗa ɓay hay ɓen siɓɓe nelaaɗo ɓe gomɗinano ɓen en faalaka ɓe few en faalaka abou lahabi fi kala ko bappa nelaaɗo kono en faalaka mo few en janngay tabbat yada abi lahabin wa tabba yiyayde mi annda rafidi ɓen so ɓe jannga ngo fi kala ko enɗan nelaaɗo kono ɓay o añi nelaaɗo o haaɓi nelaaɗo o dartike diina nelaaɗo kam o maayi e keferagal wallahi en faalaka mo few ko teddinta siɓɓe nelaaɗo ɓen kosi ɓe teddini nelaaɗo ɓe teddingol nelaaɗo ngol ko ɓe jaɓangol mo ɓe gomɗina mo ɓe goongina mo ɓeeɗo luttunoɓe jaɓunooɓe ɓe gomɗinla sala sallama goongini mo ɓe wondi e on iman ɓe maayide on iman ɗon ɓe yiita piiji ɗiɗi sabu ko ɓe siɓɓe nelaaɗo e kadi ɓe gomɗini ko ɓe julɓe amma ida wujidati qarabatu amma si tawi siɗɗankagal ngal woni on tigi woni ko siɗɗinaaɗo ɗum ɗon heɓike kono walam yujad imanu tawa gomɗina ngal heɓaaki fa innahum no yimɓe sunna ɓen enen la hubba lahum hare ɓeeɗo ɓe mara giggol ɓe yiɗataake fe no wiɗe noon fa abou lahabin amru rasul sa sallam ko bappanelaaɗo wo huwa fi nnar ɗum ka nder yiite li anna mujarrad qarabati sabu wongol tun siɗɗankagal la yakfi ɗum yonata illa maɗa iman sina wondugol e gomɗingol ngol qawluhu wa ida samita rajula yaqulu fulanu mushabbih aw fulanu yatakallamu bitashbih fa'lam annahu jahmiyu o wi li anna aljahmiyata saɓe jahmiyankoɓe wal mu'tazilata e mu'tazilayankoɓe wal asha'irata e ashariyankoɓe wal maturidiyata e maturidiyankoɓe jokkuɓe maturidi yarawna ɓeeɗo fopp ɗiɗo feddeji tatino feddeji nayino ɓeeɗo no yii kañum anna ithbata sifati wonde tabintinnugo sifaji allah ɗi ɗum ɗon tashbihu ko nandingol allah e tagore mum nde fa yusammuna ahla sunnati hiɓe inna yimɓe sunna alladina ɓen ɓe tawta yusbituna lillahi l asma'a wa sifati ɓeno tabintinnana allah inɗe ɗen e sifaji ɗin ɓeeɗano inna ɓen ɗon bil mushabbihati wo ko nandinoɓe ɓen non li annahu sabu kamɓe yusbituna hiɓe tabintinna asifati sifaji ɗin ɓe tabitina ɗum allah aw yusammunahum mujassimatan woɓɓe ko wiyata ɓe ko wo ko ɓandiyankoɓe wiɓe allah no mari jisme mari ɓandu sa ini allah no mari junngo ma no mari belirro
mano mari yeeso mano yiya yani a waɗi Allah ɓanndu ɓen a waɗi Allah ɓanndu ɓeyno ko ɓandinoɓe ɓen waɗuɓe Allah ɓanndu waɗɓe Allah tere imma ɓenna mushabbiha ma ɓenna mujassima ɓeyni de anna isbata sifati wo sabu tabintinnugo sifaji ɗin indaw ka maɓɓe yaqtadi wo ɗum no landi no ñaawi no farli aljismiyata lillahi ɓandingol Allah waɗagol Allah ɓanndu woyi wal ajsamu ɓalli ɗin mutashabihat no nanda ɓalli ɗin no nanda yani mana ɓalli ɗin ɓalli ɗin no ɓalli ɗin no nanda ko mari jismu kon no nandi joni yimɓe ɓen hay si tawi kam mbaadi ka couleur wona goto kono a taway nduɗa ɓanndu neɗɗo e nduɗo ɓanndu neɗɗo no ha to jini ɓalli ni no nandi ñaamay ha to jini ñaamugo ha to jini yargol hulay nguleedi ko wuli ha hulay kadi ko ɓunni ha in sifan ɗum o wi al ajsam mutashabiha o wi hadihi ɗum ɗo maqalatuhum ko ɗum ɗo woni konnguɗi maɓɓe ɗi ɓe wowni ida ra'ayta man yatafawwahu bidhalika sa yi mono woro ɗum tafawwaha ko haalugol min alfuuhi e hunnduko ɗum no yalta e kundule muɗum yaqulu mo inna fulanu mushabbihum kaari ko nandinowo fulanu mujassimu kaari ko ɓandinowo waɗowo Allah ɓanndu fa alam annahu jahmiyun aw mu'taziliyun aw mimman tatalmada alayhi ma e wonɓe almuɓe maɓɓe jannguɓe juuɗe maɓɓe ɓe min baqiyatil firaqi feddeji luttuɗin ɗi wano mu'tazila en ashaira e maturidiya en ɓeɗo fof ko e ɓeeɗa ɓe yalti ɓay ko e finde ɓeeɗa ko ɗum ɓen ɗon ɓe ƴetti kamɓe kadi woni caloye hara no woodi kaɓe serti no kelgo kono e calɗi jarini fof ɓe hotte mum to so koye no wonno ara ɓe serta li'annahum sabu kamɓe ya'taqiduna hiɓe fiɓi anna ithbata sifati wonde tabittingo sifaji athabitati lillahi tabitande Allah tashbihum ko nandingol wa tajsimum ko ɓandingol joni innen ɓe si tawi no Allah yiɗa siforede ɗin sifaji hara wowlugol ɗum konngol ngol inna Allah yadu jungo yadullahi jungo Allah hara ɗum hara ɗum Allah falno ka ɗum few addatano ka ɓurana kam si tawi no hara siforgol Allah wonde Allah no jala ma himo welto si tawi ɗum ko tanano taw si nelaɗo ma kayno ɗum taw si ɗen andi ko Allah añi kon e ko Allah ko rentorte kon fi teddingol Allah ɓuri nelaɗo lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi min ahadikum wajada dallatahu fi falati Allah ɓuri sattude weltare farah hara arabu anda sinama farah ɓay ko arabu nelaɗo makata ko pellati arabu no andi sinnima fulanu yafrahu himo welto no anda ko woni ko fanda so innama yad jungo no anda ko woni ko fanda so innama qadam teppere no anda ko woni ko fanda si tawi no tabintingol ɗum ɗo ko tanano nelaɗo tabintintano ɗum few sahabaɓe tabintinnatano ɗum woltanoke few ko honto ɓe feggi ko sikkugol kala sifaɗo si tawi Allah siforama on en siforama on haray woni guutu ta guutu inde no nanda tawa jonginde ɗen na gootum en nana ɗo no kaɓe ko président kaari kono président association amen ko oɗon président o ka association hum sukaɓe tun golle puyɗe ko président awa président chef de l'état on kadi kono wiyete président fiiɓe kafi inde président haray woni kadi mana maɓɓe on teddungal maɓɓe ngal e fuu haray foti haray fotani hay président
président ɓe e leyɗe goo e président ɓe leyɗe goo tawa si ɗum ko gootum George Bush ko ɗum o wino Saddam takko guerem o wi o wi Saddam a président komi président ko nago tum mi wonay kabiro an ɗo mi focceto ha nanodira nanugol konngol nani président fo nago tum ko inde nden kafude o wiya mi sani si hoore satti ha kala hande ronkata naɓde joom mayre tana si ko wowla o mi sali ko wowla o woye ko wowla o woye karan ronkata jibinoyde goɗɗum ngo o wajano Saddam wajano wowla kori ajju délégation ji yahi arabu yahi jeeja africain yahi no iwrano ken fof gomi o ñet kanko goɗɗo ɓurama ko eɓɓi ko ko ɗum ɗum tum tawi mar sali idan no wiya inde nden no wona gootum tawa jom inde nden wona gootum ko ɗo ɓe falloy kadi nokku goo kamɓe ɓeeɗo wi ɓe nayen tabintinan Allah ko tabintinani hoore makko ko nila tabintinani mo joni o sifori hoore makko wonde ko o gandu o sifori enen kadi woɓɓe goo ko ɓe ganduɗo o sifori hoore makko ko wuuruɗo o sifori en koye wuuruɗo wiɗo ɓen awa joni no hii ɗo kadi won wiiɗo ngeɗum e wiya Allah ko wuurɗo kaɗon kan nayi wi ko wuurɗo ɓay enen kadi koye wuurɓe e wiya Allah ko gando ka en wiyata Allah ko gando ɓay enen kadi koyen anduɓe tanandu ɓeyni no ɗo haray Allah gurdam mum ɗan ko noone feere nanda e gurdam men ɗan enen kanko ko gurdam ɗan ala ka fuɗɗi ala ka haddi gandal makko ngal ko feere nanda e gandal men ngal kanko gandal makko ngal ko hummutu ngal ala wo ko anda enen gandal men ngal no mari ka happi no woodi ko anduɗa no woodi ko anda wala c'est bien ko jaaba on labango awa ɗum ɗo menen kadi ƴette ɗum ɗon pentiron e ko min wi kon fuu menen kadi min inni junngo Allah ngon e junngo men ngon nakotu Allah ngo makko ngo kono makko noon kala wono miijoɗɗa ko noon ngo way anduna anon ngo way ɓay o wi laysa ka mitlihi chey'un hay fuy wa awa makko tabintin nen ko o tabintinni kon kon noon ko honno o way koye ma maliki maki ko al istiwa'u ma'lumu wal kayfu majhulu wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a istiwa sinama o fotodirgo gol no anda arabu mana mum ko honno o fotodiri ɗum ɗon en anda gomnigol wonde ɓa o wi arrahmanu ala al arshi stawa Allah o fotodiri ka arsi makko ɓay o wi ɗum gomnigol ɗum hoolo ɗum jaɓa ɗum ko no waɗɗi ko pellet landagol ko honno ɗum ɗum ɗon ko bide ana hen landa fes ko honno on yarata ka Allah few قوله وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي لأن التوحيد من أصول المعتزلة سبق التوحيد دونك بندج دأج لاسليجي فند معتزلة ينكوبه كنو هون وريدو وهو دون أن توحيد دون عندهم كما بنفس الصفات كريم وقول صفات الله ɓeyi kamɓe on ta julɗo sina inna Allah mara jungo Allah mara teppere Allah mara ɗum ɗo Allah mara ɗum ɗo ko ɗum sa wonay julɗo fa indahum ka maɓɓe anna ithbata sifati shirku wo tabintingol sifaji ɗi sifaji Allah ɗin ko shirku no wigo Allah no mari jungo ma no mari yeeso wa nafyu sifati tawhidu riwugol ɗum noon ko ɗum woni tawhid o ko wigo Allah mara ɗum Allah mara ɗum Allah mara ɗum Allah mara ɗum hara woni neɗɗo tawhid فلا تظن وتصف دي أنه كان هو اللي في ردو يريد وفاند التوحيد كتوحيد الذي للي توته هو إفراد الله دونك تلدين قول الله ودنا الله بلي برد بنا أنا وفاند دي ولكن المراد به وفاند توحيد دو
عنده كمكو كانكو جهميان كيجو نفس الصفات ما معتزلي جو خوارج جو بكريم جو صفات لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك سبب كم بتابنتين جو صفات نلاندي نياوي وندهرك الشرك ولهذا يقولون بأن كم القرآن جاء بالشرك والقرآن أدي شرك لأنه سبب القرآن يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل سبب القرآن تابنتنا إن دنك صفات الله تابنتنا الله إن صفات ودنك الشرك فهذا قصد الشيخ رحمه الله ودون فاندار كرنو جون دو كأويدو wonde sa aynani goɗɗo wala fi tawhidi namano inna wowden fi tawhidi sharhanan tawhidi ko tawhidi ɓeeɗo o faani qasduhu at-tawhid alladhi huwa ala madhhab al-mu'tazila o faandi ko tawhid ndi tawata ko e laawol mu'tazila en ndi woni amma tawhid alladhi huwa ala madhhab ahli sunnati amma tawhid mo tawata on ɗon ko e laawol yimɓe sunna ɓe ngo jeeya وهو دل إفراد الله بالعبادة كويدين قل الله دبل جن الله دبل إن كان كتوم فإذا طلبت بيان هذا التوحيد سلا لا بنا نقول فين نقول التوحيد ده الذي تواتك وني هو إفراد الله بالعبادة كويدين قل الله دبل جن من كان كتوم ونفي الشرك إريم قل شركهم فهذا لا بأس به دندو إلا على دندو بل هو مطلوب جليل أجوكا نكو داباندي مونودي وني كو هاني كو بي anda tawhid anda wotirigol Allah honɗum woni dewe ɗe dewe ɗo ko hombo jeyɗe anda ko honɗum woni dewal ko ɗo e yimɓe boyi wonɓe wadde shirku ɓen ɗo taw ɓe andani dewal ko honɗum woni dewal boyi konta woni du'agol ko e dewe jeeya kulol suuɗingol ngol ko e dewe jeeya hoolorgol ko e dewe jeeya tañƴinorgol ko e dewe jeeya yowitagol fawo ko e dewe jeeya sikka ɗum na e dewe ko ɗum waɗi ɗum boyi ɓe ƴetta ɗum ɓe jonna tagore men idan andu taw ko honɗum woni dewal si a anndi on tuma noon ƴetta dewal ngal fof jonna Allah tawiɗo ɗum hay gooto de tawiɗo ɗum hay gooto wona neɗɗo wona annabajo wona malaikajo wona jinna wona hay fus ɗum ɗo ko hunde ɗaɓɓande andugol ɗum sabu sa andali hunde a andata ko wonode hutorte qawluhu aw yaqul fulanun mujabbiru aw takallam bil ijbar aw takallam bil adli fa'lam annahu qadariyun min usul al mu'tazila aidan al adl jaa lasliji e daƴƴe e bindeje diina mu'tazila kan finde maɓɓe de ko wiyete ko al adl numɗal honɗum ɓe faandi wa huwa ko woni numɗal ka maɓɓe nafyul qadari ko riiwugol koddoriye li annahum yaquluna kamɓe sabuna kamɓe hiɓe inna law asbatna alqadara sen tabintinni koddoriye la wasafna allaha bil jawri hara en sifori allah towñugol honno ɗum wonirta haythu innahu yu'adhibuhum ala shay'in qad qaddarahu alayhi ko honno haray sen inni ko Allah woni hoddirde piiji ɗin hara en wi wonde Allah ko toñowo ko nokku ka tawata wonde Allah letta yimɓe ɓen e hunde bone nde ɓe waɗi e hoore kanko hoddiri nde hunde e hoore maɓɓe ɓe inna joni ko honto sen wi ko Allah hoddirta piiji ɗin en wi ko Allah hoddirta neɗɗo yo waɗu zina no wiirɗe noon nane ma yo shirku ma yo wujju ko Allah hoddiranta ɗum ko honno Allah hoddirta farla ɗum e hoore makko o waɗa ɗum haa gane Allah nannga noon lettam o hare ɗum ɗal waɗaali o wiira noon a so tawi kadi ko kanko hoddirta yo juulu yo hooro yo hajju so waɗi ɗum kadi hare Allah fotama yoɓi hare ko ɗon woni ɗum ɗal ngal kadi fanaqul lahum e wiyay ɓe allahu lam yu'adhibhum ala alqadari Allah lettirali ɓe yimɓe ɗo e hoore koddori o wa innama adabahum ala afalihim ko Allah lettiri ɓe ko golleji maɓɓe ɗi wa ala kufri e keferagal maɓɓe o shirki e shirku maɓɓe o lam yu'adhibhum li annahu qaddara alayhim o lettirali ɓe fonde ko kanko hoddiri ɗum e hoore maɓɓe
إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم عندك ولدت تبكو سبو ولدت بكو سبو قول لي ما بشرك ما بيدقوا ما بيالله فالجزاء على الأعمال نجد نيكو هو قول لي ولا سار القدر ونا يقدر يوم فالله لا يثيب أحدا الله يبتاه يغوتو لأنه قدر أنه يكون مؤمنا باي هدرنا يوم جلد أي في هدر يوم جلد سيونتي ودا لي يهود الله يبتاه وسيو قول لي يوبي حتى يؤمن بالفعل هاو قوم دينا تيكي تيكي كقول ويعمل بالإيمان وقول لي ركدي أو الإيمان دو سو ويتو جوني منكم جلد أو ودا لي يفوس الله يبين الله يبتاه في قالك الله هدر يوم جلد ولا يعذب أحدا بمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية الله لدي تايغوتو في أهدري مكو يو ودو بوني ها أنتي ودا بوني أنتي ويفعل سبب العذاب أنتي ودا سبب لتدي فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد ومن جدني لتدي نو يوانو أرجع هو رجول جيابه وليس منوطين بالقدر أبدا إيدو دي جدني لتدي أرجع هو رجول الله فيو ها فما فإذا أردت من يقول فلان جبري ساي نوين كاري أنكو جبري أنكو بنجوجيا فعلم أنه متزلي أنه هو ولدو لنو كوي ما نجي كو متزلي عندي تكو لأن المتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه سابنا بي متزلي أنكو به بإن كو نتو أنكو ديمو كو فري كو ليبر كو ليبر كو كانكو تاغتا غول مكو دين وليس مقدرا عليه شيء هاي فس قدري على ورما الله فس على جمته وفلا قدوات ويقولون بإن هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه بإن كون ودندو هوري كو الداي الله هدي كون هوري ما فيو الله ناتا كو غول جيمبه كو في بريفي ويصفون من قال هي صفر او وي او إن أفعال العباد بقدر الله وي أو وند قل جيا من كوي قدري الله وني بين أنه بصفة وند كان كو جبري كو دولو كو واتو دولة قوله كونغول ما كو كاوي أن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع أهل البدع كو سينكي دون دو كو يمبي بداجي مي وانا همبي من إمور ديوان الشيعة والجهمية والمعتزلة كبسين كده يندو ويقول أودو كو مجسم أودو كو مشبه أودو كو يتكلم بالتوحيد أودو كو صفان أما أهل السنة أما يمسون به فلم يدخلوا في هذه الأمور بناتا لدي في جدو إلا على مقتضى الكتاب والسنة سنا امبركو دفتر الله نك سنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ووليكم ودون بحتكم فأثبت الأسماء والصفات لله بتبنتنني إن دنك صفات الله وأثبتوا القدر بتبنتني قدرية وآمنوا به بقبل قدرية ولم يقولوا بوئال مك إنه وند قدرية يلزم عليه الإجبار نو وقت يمنه هم درمون دولغو أو يلزم عليه الجور ما هم دري اتونيغو من الله يمرك الله عز وجل ولم يقولوا بويال إن إثبات الصفات وانتبنتين كل صفات لو شرك وشرك وتشبيه كناندينغو لم يقول هذا إلا أهل البدع ويال نسنا ببدع يعني مذهب أهل السنة والجماعة نفوت لها فكرة هم ودي ko ya ñentindelaɗo e sahaba ɓen kaɓe rewno ɗon hatta ɗon ta feƴƴitu ɗaɓɓita haqqille ma philosophie ji a waɗum ɗo si waɗi joni noon haray ɗum ɗa si memminike ɗum ɗa landi ko ɗum ɗa memmini ɗum ɗa adda falsafaji ɗi tawata yaa ha haqqille maɗa jiɓo ko honmo jokka komin janggayno soudan ɓen janggay deftere no wiye ummul barahim deftere ashariyanko he ko tanaji waɗi wallah يلزم من هذا كذا سيني لندو أن تبنتين قول ود الله نودي تنتهو من جانغو نكو يا تلي بدي فايدا من جانغو تبنتين نكو كون فلسفة
awa si tawi ɗum ɗa waɗani e wiya joni alɗo si ɗum ɗo waɗete salsulu waɗa e ɗum ɗo waɗa haala wi a famata e ko ɗum waɗi kamɓe tigi ɓe wi wo madhabu ahli sunna wa madhabu salaf aslam way golno wa madhabu lhalaf alam walaysa bi sahih madhabu lhalaf laysa bi alam min madhabi salaf baynama huwa ama ɓeyna wo laawol yimɓe sunna ɓe yimɓe attinoɓe moƴƴuɓe ko ɗon kisiye on woni ko ɗon woni ɓuftu on ko ɗon woni jang on ko ɗon woni angal naatugol e pono pana wo kono laawol arɓe ganimɓe ɗaɓɓiti ɗi piiji ko ɗon gandal ngal woni non na gande ɗen fof ɗaɓɓagoy gande naɓoji ha on tigi ko Allah tabintini inno mari kon inna ɗum Allah o a mara ɗum ngol gandal no sinna on tigi majjungal torki Allah yo Allah waɗa hattoɓe ɓeru ka hani hattugol ɗo ka Allah yamino nelaɗo mum e sahaba mum ɓen yoɓe hattuɗon ɓe hatti ɗon Allah wimi weltanike on ene kadi Allah en haɗu ɗon hara en naadali kundule men e haqqille meɗen ko ɓuri en sabu sa inni a naata e détail fi Allah a yayawema ko waɗi no hekki haqqille ɓuri haqqille few andi joni si o technologie joni si neɗɗo wano waɗo wano min anda hay hunde bihi basira e fi o technologie ko honno ɗum woni ko honɗum woni e wadde honɗum sa yi joni machine ji ko woni e wadde waɗande hoore mum a miijoto ha wona komojo ka min ɗon miijoto hani wona komojo min daaray piiji technologie no haddiri ni jomi naade ka ordinateur mi winda piiji mi ɗumanno min kumɗa ɗuma ƴettaɗa tawa ordinateur no gollira wat nokkeji joyi jeego e joni mo ɗum ɗa yo waɗɗu waɗɗu fof mo golla to ala jinodirɗo ko wiya uɗɗa ɗa o tawa ɗon himo jokki ɗo ɗa kadi uɗɗa tawa himo jokki ɗa jonna mo awamiruji sappo nogay mi jotto mi jokko honon ɗoni mi wona ha mi waɗa layfuja ma idan tawi a wolay fi Allah a miijoto fi Allah koko ɓurma a yahoya ha wona komojo few torki Allah Allah ta ukko en e tawata en wawata andude torki Allah yo Allah waɗa jiɗɗo moƴƴe ɓe natata janna wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil amin ɓen ko jelo ari towde juuɗo awa eɗen halduno ɗo en jogui ga e musidɓe meɗen ɓe wonduɗen ɗo immude jooɗode fokkuɗo ɓe ɗaɓɓugol lekki Tunisie to annon si karama kojo e nawanno foti e Tunisie o mara boutique o mara conteneur o mara yumde na ƴulɓe ɓe Allah subahanahu wa taala haray ha to ñine jooɓa ka awa yolle sokede ɗen ka jiifaade sukki noon kono ɗo ko ɗum ɗo ɗon ko luttata kon na ka iwata ɗon no annda no pelɗi kono ko ɗon ñeñinte jasakumullahu heyra Maturidiyya ko jogo imam Maturidi ɓe koye yo e fedde ko ashariyankoɓe ko suufiyankoɓe hiɓe heewi Asie hiɓe heewi Asie ɓe heewi wano Inde Pakistan ha kamɓe Naqshbandiya ɓe Turki ɗo hiɓe toon hiɓe hay Misra e wano Soudan Somali ɗum no fof hiɓe ɗo enen ga woni mi annda ga on faala alaade ɓe jogii defte ɓe jogii usuluji maɓɓe agayɗiji maɓɓe seekoɓe maɓɓe ko mbo sinki laawol ngol nahfada hada kullahu lande ñaamugol tewu sagari sono dagi sagari wal nandi e dab dungo ko nandi ha ɗaɗo maako no maaki guɗo ɓay addama o inni mi ñamata ɓeyni no harmi o inni o woy kono mi tawa yimɓe amen no ñama ɗum enen ɓe ñamata ɗum mi agana no harmi
Allah sagari no ka tagudi sagari dab forme goto woni sagari kañum no ɓuri janta kono sagari wayno ani dab ko hakkude pallardi e sagari wal lombi kono mbaadi ndin kon wooti ni aali kono ɗin piiji ko piiji ñiddude ko ɓuri moƴƴude ko haranto ɗi ñaamaade ɗum laasa tan ajisima ala tahrim erolande joni no pay koye ka ndondi wano pay koye mahirta faato ni acca wona toon coyi ɗihoy toto koye acca jawde ha ko pay boobo ma duuɓi jowi jeegoy tati kono mo sorana coñcoy o acca ɗum haray ko honno ɗum gerdete koye okkittere ka honno watte mawɓe makko ɓen mawɓe makko ɓen kamɓe jeeyi ɓe faala ɓe okkitire soɓe faala ɓe yeeyi ɓe faala ɓe gerta ko kamɓe jeeyi ɗum ko hunde yani tawata ani haqqille fi jawdi yowata ko hoore mum yonkin to saba